So, the Harlan Shaw. Tada. Bhí aféilearm nach neachan ag blog cléile, trína méid. You're a a couple law. Tá sámach, mar sin hain. Bhí si cinál uignach ganú. Oh. That's something my Tom was asked to ken the maker. Like my she sent tachten chakatse. Tá mé cínte go mé. Well, couldn't me machas around us line yo. But my rope at stach a rish again. Agus well, to my gear on law and in the flat. Echt? Kom met je zeggen dat hij haig la loon. No, déit me gol gagáile. Ja, dat mag gewoon een taschel zijn tamse. To my gear on law ha hoevnes Somalia. Nee, nog lang raak ja. Wel de cínte nach chud gur go láit cínte níos deise. Ik sure ket het er raw. Nach ik gacht in een rave al van Meili tag er reitsach ik Bernie is Bob. Margaret. Pedir? Bhí me cíú go mar se go deasráúach Santa Claus cuairtín bheith na gasúir blianana, mar surprise beachtáid. No, bhfuil mai bhena hiar mai dhéana. Tá mar a hánas le bheith pléidir sin ádaínse. Las kit faoi hémas. Nach bhí an Santa Claus íonate. Ní hepa an be sémas in se Santa Claus is fellúnaí ras na rónam líana. Hey, dit an henne dhéana. A cé Santa Gorm ar ras na rún. Jo bhecht na gasú scoil hepa go cean mórgan na Santa's chocolate sin hú. Well, alles natürlich siad mé. Oh, ná tros chur a bíad. Dís a gasú leniu dís a tí srúd a beúlas head. Mar se féidir sémas bach mar sin hé. Bestú nach cheartan a héna go scólín ar ag díinear an mach. Jola bhil an tá áir de cantal ar hémas a go thram faoi láid. Ó troid na mámil a féidir na tóir áirdi behéir. Bhil a go dtíana stúnis, bail sós a go teachan agus tóir cuidir gó. Nish. Nola chuna go Tom. Agus nála chuna bhaid. Well, by now they gone Hugh and an shot him, Leon. Arroy may wear him store. Dad, ní bhé mu imi náin. Bes go just an trúr agah bheile chéile, nach frír nach an seo bhíisih. So, tá a ggóhan air agad? Well, tá mai ceappa góil. Seo cúpla dúr a bréis a bhait mar sin ar agla na hála. Thanks, Dad. So, ceir an rud práineach seo bhí tú géirí flénam? Well, actually, you may get all of that father's just 1 year too hard. Yeah, tá brónam sto. Fíorm seasa bhí seach a fíl ó heile. Ach, tá mé seo inis, so ceir de hain? Well, tá bainte go le Rory. Ná bach lei sin, ní bhaid sé choristeach nó máthart níos mó. Oh, Dad, bhí tú mícheart faoi. Bhí sé sin mícheart. Éist, tá sam nach gasarú. Agus gohfuil tú ag géirí seasa bhar de chuid cos a hain. Ach, is tú minín freisin lína. Agus tá siad a ceart agus a gúlgus orm seasa bhiste mar eicem duine ag baint míús ó dasad. Go háid mar tá duine níos sinne agus níos láidir ná thu hain. Dad, ní arna se head orm. Mis sé ba chúis leis. Ní tú, agus ná ligdú chur na líar go tú. Oh, look. Ní le bhealach leis seo nach just a rámach leat. Dad, níor chodal me le Rory. Ach, dúirt sé héanlam gur... Ha? Dúirt sé gur chodal sé lam? Níor órs go tíireach, ach bhí eifeil ar go gurta sé. Ach, níor a chuirta sé me. Oh, Dad, fuinne me sé únteach am haine. Cheam me gur sé gur goil a néonsílum nó nach rá. Agus an sin, well, chatas machchas a techa. Sa chur mé mar chosan mar sin. Ja, chud. Ok, chur mé líoch ar agus chur mé rodína gart, ok? Thanks, Dad. Yeah. Nice. Tá an sin amsa? Ní go sam seo. Dad, tá cort an seo is sinad. Na bena go scríbnacht. Oh, come here, sir. Hello.
Tja, need a song. Tom. All right. Yeah, Mel. Well, vi hit. Kijk voor koers in jou. Dit is weer iets massa. Zal lopen aan de tram. Hi, vi hit. Rory, kijk wel toe. Ma. Wel, wat doe je Coffee. De toortlam dat had. Right. Hier Rory Lonalig. Rory. Hi, Tom. Wil noemen dat het? Tá, cénte. Ja, dank. Dus Rory. Gramat. En ja. Branny, tas ook het wel Dylan trying to kill naar Jack Hart en Nolig. Ja. Agus? Wel, de scheel faddy in het jaar. Wallish, could you go tussen ook in je, Nolig. Oh, weg zijn gehalen. Ach, wat zijn troon naar loten om en iets loeitjes. Tam ooit stoelem Nolig. Wel, niet weet hoe naar Gershier. Could you couple law is Nolig veel? Oh, niet alle men. Je wel een water liggen shees. Een chicken machine. Ach, wat het gegeven party gezien Dylan, gaat het aan door. Je weet er tjiert gezien met 1 uur min net. Niet just een fereltje in een rare taal. Wel, gaat u ibertje en de vast. Je niet reg aan Dylan. Je weet er regens uur bis min net. Geharig vind Nolig. Gully Tom. Niet een tamag om gosje of vilaar. Tam aan gaan nou hokken jaf. Ach, ik heb voor Dylan. Swijzing een vlei, ag een gosher erbel, gesjevilte, tassuligam. Sloan. Kosher. So, tá tú hénigs Rory mór le híle ríist. Tá. Well, nach dé sin. Was dat? Tom en edele Tom ag an amshot an bblion. Oh, cin fá? Yeah, you're on Nolig Reeve mar an géna an óra stop senta glích. Well, tá sé go dé bheith in hé chomá cinna nach bhfuil. Tá, cinnte stone. Ní mar chéile. Jimmy an bhistear as Nolig nuair dás na gasarsús. Well, cámid chud go bhistear chuir reis an Nolig go ríist. Well, ní bheith éon lucht agam mar sin. Hey, fi mig smíomh. Ó háil nach bhfuil annach an bhirt agan. Beidir gur cheartún choróhairs go Daniel. Be sé as héna sói. Vince, se an chéad Nolig aine le chéile. Ní me gur gomach aon duna chuisteach na máthorn. Be sé sin mícheart? Níl a storm. Be sin go hálan. Wel, gyda mwyn sémas. Ní me had ní fá gháir sa calach mórbe. Tá tú gael siag y galiw llanod brontanas na nalag dywal. Gyda'n nang lacant as a hackni stiach. Glan, gasta agus príwydach. Ar bit cafang ho gi cair gi leit agus free passes mo fócam. Se le hin conrúir dóideid. Bud is wach mar a dúr tú seach sé an eisci me se fé a tú agus póga go hún. Wel, Daniel. Jojo, fi me chun gléchart. Tá job am mal clíhat. Tá mar agri hel se hackni. Ach, mach tú wad ní seo rás a go gomsa. Na wana hwn job siag ydyn ein yn alag. Sio Thomas grihid an flian yn hackni. Ní anha. Wan ni fiw dwi, na ty ma genw gymai. Tys ydyn gehebi i gael ffyd na lodi. Ach, even diolch ti. Gwyli cogar. Cech o wrth tosa ochrach yn hackni yn echama. Fi rydw i o gymon tam fi ma hen y gwybr on. Wna sydd ni'r arall an glas o rial. Ia chael tu rif e, Janjo. Smwr y trwy eich sierfys mi siolig yn lasrw. Agus, tyma cwr sierfys i'r ffeil dan ffobl. Tá má tá. Is go mar chat gwn yn poblach ar an eolas fwy sin. Ní meach an maga. Come on sa jaw cedi asta. Mas o colin far mór e hen o leinti sio. Mac? Céla. Na'r baril da leid agam. Ach, ta sylwgam na jig siarad strol dwi. Ifach tos a celch enwr dyrmsa mach. Na si? Rynny'n byw nach sin ffeol dyrmsa. O feca we, fe'n y sŵg yn un siarad yma. Tigyn tu lat me? Na cyn si gyn siarad. Panyort. Jocol am cynnig o siog ar sŵas. Cyrach yn lor, o, na haba gwyl dewch yn yr eisiau rhystor os na rôn. O, hir no dianach ag y tan mwynal. Na, ni a loga. Na hen y tas asad y sias y ferni. Man, mwysio gybeg o taladina mas tu. Han mwyn i'r do chawr na do chwn o tilteg i sy'n ochr i be. Sy'n iawn o siar Daniel bocht. Na, ni wahel a maciad y sialig. Ta sierfys hackni i hart yn siog, gyheri hi gynalig. Wat sy'n ni, ie? Wel, sfar dwi'n sygalig ys tilw ac o siog ar sŵas. Lys i je sgiel y sgabw. Gynnyr i lat i dweud. Slo. Cled y peder i. Gwrna me a cwynio gwr chiart chwn i Daniel i'r ag y teach sianil ai dyn o'n nog.
Tá mé cínte go mé ferbach le sé. Daniel. Leis. Goile, bhí mé héana agus smáir a chaint agus bhí mu de rága be díal bhí a bheile té lá nálach. Cefan dat you canála go méon bíleid de dhéinear? Well, gur mí am hat séire. Tá mé an bhuií bar fad ach tá cuiire fáte go hána hen ó fálaí ní bhern. Cup of coffee, Hag. Dalig hanna chuitinis. Ní sé Caitríona seo a hens beidir gohfuil míon do chríostí hin seo taring leat. Nínis le ras. Agus hata chuite freisin. Go leis céil. Cé na hai? Ja me goachta simi. Ja, Tá just tíach gimocht ach bhí mé gghearsteach agus tanksordí se fin teige tú. Na habide, just ná inis go ahead faoi carcleor? Níor má teile, I promise. Well, no ganna. Thanks. Well, glímart, okay? Hi. Hi. Laura me le maid. Ó tá Sam. Bhí sé an fón na mar ball, so gachrad sacre. So, I ggélann te sin go méid tú bogarráisteach? Bei. Ítach. Bhil gaim sé mocht. Trú feici mé anyways agus mar ráis. Tásúlan go méid nólaigh rúlí dasad. Cormat agus bíocht antaim a tain freisin. Right, thanks. Okay, well, trú feici mé. Slán. Leis Caitríona. Dalig hanna. Well, Caitríona. Seachláid? Ní bheith gur mahead. Ní bhistelum go honúil, da mo chudí déisiad níon treisin. Go leis céil, mar a bhiste lib. Cúnas! Bháil am bhuichas a chur an uilíb ar mo hon hain agus ar san an bhard banistíochta. Rinn sib an obair in na bliana. Nach be go buchas e? Tá áfil ar amach ní bheith mé hain an seog an chóisiir inne ach tá me cínse go mé an ám agé mar sin hain a sé tilse go maithagaí. Tá go tíban, cheach mar se nácís níos star ná cúchaint. Right, bhil ní chuinne mé maileirí, bannig soltas agus tá mé cínse go mé fáilte mhór a í rih na clúdaí beaga atá ag leabhar síb. Trína. Gur mahead. Rory. Cé tá seo? Mágad tá tú. Spirit na carnachta dómhsúd ar i megáin a Caitríona. Nach é sin fírscéil na nolag. Nach dealtaín córa buchas a seo hééis ar an landtrú ar fad. Muic cheannach go rinnicí ar an tíhheile an da. Gus anú tá sé tax deductible gon radio. Sílam gur inta go deo an smaoine bheith. Tugam hain ar go do bhór gach flian, so fair play gaid. Meistú cad gan muid lééis seo. Cad a hain? Níle na bhórt sláinte sásta is na deasí arine tú agus inis tá siad ba chiúrtsa an cuairte. Na hábud. Cad éon muid inis? Ní na muid táda. Tusa a háne seáne agus is tá freigur chasa. Cad me sin am síad a fé? Glán suasta chuid brocam agus glán letas má fob mar má cháilinn go cheadúnas tá sa bheits hís leis.
Inis, se níos fear na bheiste sa phobal orn le. Oh, bhd níos fearr. Hauling, actually. No, bí mar sin. Tá brona. Ní lánach an airdaíon cinál ceantach bhí táid an síos an teachn se caiite agus bhí cinál náidir an teachtar sachan seo. Ní hé go léon lochta mar nás an ardíide. Tuigim. Ó, seo thugan inise. An bheicú, na sé géar an bheith gobar. Aber leis goil tú gnóthach. Ié, agus ná chumas an arm. Nis, tá brán fin breisiach, mar éigen súd táid, cinál graach. Tom, tá brán fin teachn se caiite. Lig me síú. Na bhach, sure, ní tú ag sé sa mar na rénas. Gus gur maidid go túna. Nís be mar éis leis an ódóthgáil gan sigint. Hílach dunar bit gur tú lerg aibre, nó leiscéil an éile weimse béidir, agus an bailach gur tú do chacha féinnig Tom. Tá bhí seafadach. Tuirt me sin. Hi Tom. An bhfuil an board a chur mé an áirithe durin an radio le bh ré galua? Board? Ní dóna go léon mór chuí náí an teagad. Ach bhí sé seo sacrthe goin gáhí á hen? Nar lua le Bernie lete. Taifil an dónar amach. Níor bhuiche me sé teada go dtíon is. A chaí me sé stachan seo, an teachtain se cat agus dag mé menuat. Níach me sé, hé? Tá bránam. Céiríonas me duine srúí. Goile Bernie, tásúlam go méidúna an rud ag an dhéana gom. Bhfuil sé dearmad glán ar choisiir na nulach sa café? Ja, wel, bronnam roií ach níiad me. Ach ní féidir leat mé ligin síos mar seo. Bronnam? Ceart go méid bloody bronner, let's a rinne mé an soccer an céad rá riamh. Jo, wel, ní lear Tom ser sin in a shuil. Rory. Jana Angela, Andregus Capri. Jana sé sin cúis? Ó, gur mí mát a haig, bheith sé sin go hála. Nar lagadíú Rory, ha? Soup and sandwiches. Tú tan anspirid na nula go rocha récha. Wat is a bouwde wel eens? Hier maar geroep met dat kreeg laat. Come on, brach moet laatste bob like aan de waan. Barlam sa gola bháile. Na chuil tú thuirseach éis an deir seachtainna. Sure ceart hart. Na chéon nulagaí. Ok, ach rachamid go dtín spidéil, nó fiú go gáile ben crack bhád níos fearr. Sure that's achhaim san is. Agus tá pobl se díchas á gur amach. Habí don an stíal ní sicr na martá sé. Go leid. Gus sé deáil tá sí gan na héad sin. Tá má pácail an bheitthe, is lomsaí gus ní lete. Gláán leat, tá a gáilín an blach leat. Tím ghfuil Jason arás. Caith má lóit leis. Go dtí bh tú, Jason? Ma hat. Is tú hain? Má mai go leor. Na cuioine fiú, na chéon nulaí. Man an íchas mé och hain. Bhí sé sin ítach blasta Rory, ní éit an grím eileiche. Cai sé go bud a cóisian dul agus fearbhí mé go riamh ar lagadtíú Rory. Leagas a Chatrina. Ní bheith sé fáil cortaí le gcuim sim léana, tá gal an teirigad a bhfuil gona bochta. Caiit as smuoine Chatrina go go leor daoine ar fud a dam atá bhaid níos mesa es ná muide, agus nach bhfuil an capra fiúán acu ar an bhéle benithe seo. Tuige me sin Lauras. Ceith nach seolna mu an nún na Harders Seacob, níamh leis na muci cheanna muid. Cé a gappa? Hé muis, raibh sí me a chóirta bhhaidin. Tuige. Máir i héimeis dú sin cuiúirta chu dí díine an bhgus teach sein, right? Bhil féte tú ganí sé feidir agus rála máir nach chu len díine a testalhfuim gur a míle haice. A mu díine héna se hamsahacha chu ceanna meistú gáidine ó bhaid ní sína cheanna sa seanse polofa sin netsa I dúdais. Héimeis, raibh sé héimeis anú héimeis ní me sé táart. Go lehaach. Tá ein hamsach tóhí tú dúna chu. Ach baid creipní cheap mé a go bhecin lá, go dtíhá leis na pílas a muí a chonús.
Hey. Oh, Vince, scantra tú. So, ceir a hálan an chóisiir? Tubas de carta bhí an. Goilúid tú Alex ólamúid an buideal fion se. Mí, well, fi mex mí ver finte. Wa téhis lei pinta. Gus sin taro Alex creach nómúid an buideal fion. Oh, a bin baggers no galons. An dárúd beidir. Bog, seo. Di raib? Yes, my raib. Seo. Janaki. Walams ráli birist gúil anhrónar am fin bóstur. Ní sam kes skáile hánig kermach. Finnar í defir ar lá céna mar dera. Dína le tí ónni cheartta mar rá smór an náide me. Dín derma déir óhar. Tuigim nach rá maslar be geist. Nola coníomh. Ná ceanna. Slán. Bitseach bradach. Dína le dia. Cefannach smuoin dini san nuslún se de chlab. Look, tógar é, botú na bhíán. Ní clúice. Tá machta sinna méid dolling tusa mai altar Nancy, agus mis mai altar Joe. Ceach I bhéidir sí fecha dal? Goile, mis an ceannatá dal. Agus an méid atá siúil agat chun na póstraí mar geall Nancy agur agus scafrúd. Rinne méid dearmid glán ar tain agus Joe. Tá brón agus tá. Tá sam gohfuil sé an díanart agus smína bhar an nóla gani. An tain drúfró bháin a bhí agat. A chunarid le tain. Se, tá sí eisteach nuair a cruimhnín túir. Ach, ar nói, tá dócha samsa go bheith me Nancy a rís le igen. Níl sé sin ása. Ní wacha me leis an pub. Rach mé bhile leat. No, Vince. Costeach, spichtiachad. Tá beab ngó me siúile. All right, well, téhhaile agus bíoh folca fadal. Agus is féidir lena buide le chríoch nó nuair a hagam bháile. Right? Slán. Tá second one, tasú an nóla honnarála Peter. Tá sacht. Ní me garachtal roa, fan me latíh mai. Peter. Nóla conna da ténix do bháide. Come here, what did Jason work? Jason? Tu go tú aile le hí tíine an nóla. Gur maith ach tá plan in éile. Slán is. Harim go chóirgam chuir a thuirs go daine lá nóla ceach. Níl Catrinas ásta le sin. Man nach chuna chála me díghid, gúil Paulín sin héis ceirí thuair go daine. Ó, an físe sin go deasa ceach. Í ghlach sé le sin. Tu mar eis gur chu déile bhá. Súlan go dúchas an bhí sé caiteach le tráideans. Tá mé cheappa bhfuil deachtil te gan inis. Was ik dienst moet sier die haig die klaan is moet kreeg niet zo. Oh, je bent aan het sin. Wel, was ik dienst toe? Kun je ook tussen sier, dus kom sier die is met kreeg niet zo. Oh, niet eens, wie is daar hè? Wel, touw veel heen hoor. Oh, fik. Kan ik elke keer een jack niet. Dus ik hier los van de astral school wordt. Vrijdag was maar stellen. Alsjeblieft, nog een mens dus ik ga met leven. Hallo, Koolgaand. Oh, Jack, kijk wat toe ook. Touw er vaat. Tam. Wel niet echt die geest gewoon maken, dus. Ja, we zijn geen kerst in kakkeloor. Als dag is het echt terug, doet je gelijk haar baan in orst. No, dat geloof ik kakkeloor en zo. Rode kindje laat je niks naar meet. Ja, Jeremy Sessions. Touw, slaan we, slaan. Tam, hier is ik dat shaman dus maar echt. Wat een bron. De malle meer jaar te rood machine en zeggen. Dat is goed Jack naar een rood kind nog lijken. Oh, dat is namens Jack naar een nog lijken. Je gaat al morgen maken, hè? Ah, je is een raar is. Tam, wat ik denk binnen nog zo wat dat mag. Oh, dat is Jason. Nou, dat is hossen is. Ja, nou, niet net maar rauw. Wat dat? Ach, nou wat 10 tossig een ding daar kennen. Laat je lei. Maar Peter wil een keer dat. Ach, niet zo raar of wie me heen studenten naast al hangen. Zie je er toe aan? Wanneer? Wat is dat? Dan heb je hart omheen dat ik je maar sneeuwen. Dat is je naastral? Wel, ga je naast kind. Tossie is een nu, maar doet mensen naar bal. Met 10 tossig kan graag heen en zo laat je lei. One second. Maar 8 jaar was moet ik in blenen. Nee, het zit valt had niets met.
Well, níos is siopa, sta ma cinnte faoi sin. Seacail mé an stóirís agus a chóil agus taobh mo, ní sin néáit. Ach, bhí seán a réidir chiaráin. Ó tú cinnte ná leachú náid cinnte le. Cinnte dearfa.